Jirania SDM Tribal Welfare Officer Arijit Debbarmani Twidulmung by Janjatiya Garimautsav no twiwi Khlaijakha Kaisa workshop Panda Manjakha MDC Gita Debbarma Khobwi te Kubun officers ro Asalni Panda twiwi goksanani thangai MDC Gita Debbarma Sakha Krak salo Jirania SDM o Khlaijakha Kaisa workshop Panda A Pandani bishingtino 17 pekwa jala janmen jonno korne dalbidal thaibo tabuk phano rajaya khomungsa development aboni bagai belaikeno jingjalo klainani nangkha amsani lukurok a thaino dakti sepsap khlainani nangnai khane aboni logi no teibo saka jotoni slai nangkukmani topic angkha Khorang constituency ni kaiber visi tongo a visi ni lukurok ni jotoni slai kotor jingjal angkha PRTC ro khlainani thangkha anke boroni document Nagar Panchayat Khlaijakha Kaisa hanai a issue no twiwi sajak koklam hanai saka MDC Gita Debbarma subdivision ni bisingo ba ko ni bisingo je klainai block ni videos tongo tarpore ni BSC chairman dok tongo yo BC ni chairman dok tongo yo o SDM ni jurisdiction klainai ro Chini Panchayat Committee ni chairperson ko tongo ko ni Khairpur all Agartala gawa jaga peacefully bibino line department officer ko tongo borobai kok salaikya angkai ang to ani elaka guri tongo ba kebang man elaka wo jata leki mane tongmani kuring tongmani aborong nang kisa mati saka jerokom ini brick soling rokring tongmani ADC headquarters songlokno undeveloped ngi tongmani dadapur BC rokni ko ngaro community hall kuring tongmaro tin charta BC milifano kaisa pano community hall kuri borok to social life na bini samajik kebang ma samung tung ingkai nini gathering khanyan panang tung baborni chini kebang ma ritual samurok tong yadi ba abo haidok parawais khanyan kuno hall rok kuri abo nko ma salakya ingkai kebang ma jaga chini pei bai kuagi thang tongmani landslide ni tongmani ameta rok salakya ingkai anga sakhayo chini SDM je charge tongai tini additional SDM bo kahamno response rekha bolte ang je samane bo note khaikya anga sakhayo line department rono bo perfectly instruction duai a samurono datino settle khlai rwan settle khlaiyangke to jeng follow up ma khainai bono te sama saunai chini BC ni theke jeta proposal rohona namana bo jeng rohonai engke main ko engke jeta cremation simalung jagaro borok songnani thangke watirok phake borok dead body yakari rok no phaima tongaro oke belakan petiti obostha haisi abro I have seen in my constituency area haisi a gotona ra ang nukha so ang belakeno abono mane petiti condition ni wan chuka so aborno baike overcome khlaini aborno salake gai ritimoto jata chini line department ni borok rok ni yakabe chini samu khlaini rok borok guideline thaka bahai baike ngai chini BC ni theke kaisa resolution thana nangnai nichoy jaga nakhang recommend khlai renai tarpore maike jeng follow up ma khainai te upper level ma thlang eta kaisa most important abo hongkai yang chini Khairpur constitution bisingo charte BC tongo Bordhaman Thakur hongkai Radha Mohanpur West Radha Mohanpur a BC roni dirgodin kaisa belai kheno birat ekta problem abo hongkai boni documentation khaina thangteni বিশেষ khlai PRTC jefur khlayo apur hongkai boni BC ni bomo গ্রাম পঞ্চায়েত ngi thangu BC ngi kaya jemon Bordhaman Thakur pano Bordhaman Thakur to original abo to chini ADC নাম daro abo to BC কিন্তু কাগজ পত্র হংকে abo গ্রাম পঞ্চায়েত ngi kai khoi Bordhaman Thakur গ্রাম পঞ্চায়েত ko matter ke belakano sensitive abono tui chini jonogonok belakano react khlai tongo borok o matter botini o meeting o kasaka chini o jagani tribal welfare department to je samthai tongnai Arijit babu bini nojaro botalang jakha bo ana sawabo meeting ni minor so kakha already panchayat department abo ok kasaika abo ang borni bisingtino abo settle thung abang nayo gai abo belakhan sensitive ngi tongka chini borok belakhan abnoti kewas hamesha ang sajagi tongka madam nungno abo jeske pano mane dan khlaimar na a gram panchayat ngi tongmar apno BC khlaimar na abo bong demand ai public demand jong fulfill khlainen bagi masai toglai hambai Asalo MDC Gita Debbarma Karibu Manjakha Tribal Welfare Officer Arijit Debbarma Khobwi Line Department ni Tekovan Adong Dog Lefongani Simi Somir ni Kokthum Chini Khorang